Ino ni migunda ya andu matura-ini ma Nyora na Kabuto gicigo-ini kia ubunge kia Nyatike kaunti-ini ya Migori kuria rũĩ rwa Kuja rũraunire thingo ciaruo na guthereria nginyagia mĩciĩ-inĩ ya andu na gutiga hathara nene. Kuringana na David Oya uria ni umwe wa aikari a itura riri, thingo cia rũĩ rũrũ ciakirwo mwaka-ini wa 2014 ni thirikari na cikoretwo ikininwo hinya ni mbura, undu uria uracũngĩrĩire thingo ici guthererio ni mũiyũro. Tunakumbana na kwa sasa ni shida ya maji. Huwa wakati mvua ikinyesha mwezi kama huu tunakuwa na shida ya maji. Kwa hivyo serikali alikuja na mpango ya kuweka dike, lakini tangu hiyo dike iwekwe, hapo nyuma tulikuwa tuko na afueni kidogo, lakini kuanzia Monday wiki hii mvua ilinyesha mpaka ikakatika dike. To migunda na mĩciĩ yetu iratheririo ni mũiyũro ũcio, kuona thibitari ya Kabuto iria niyo mũingĩ wa mwena ũcio wĩhokete iratigirwo rigicĩirio ni maĩ, na rĩu mũingĩ wa mwena ũcio gũcũngĩrwo gũthiĩ thabarĩ ndaya gwetha motungata ma ũrigitani, kuona ĩyo ndĩngĩingĩrĩka. Nimekuja hapa hospitalini jameni, sijapata hata daktari. Nimepata kama daktari hayuko, na mtoto wangu ako mgonjwa, hata sijui nitafanyaje. Kwanza hata vile nitaenda hospitali huko Ng'era hakuna. Sijui mwenye hata anaweza kunipitisha huko ndio nifike. Sasa nimekwama na mgonjwa. Maji ilijaa sana. Sasa sijui naweza fanyaje. Rĩu mũingĩ wa mwena nĩ ũrahoya thirikari nene na ĩrĩa ya kaunti ya Migori ciĩke mĩtũkĩ kũmatangĩkĩra na gwaka thingo cia rũĩ rũu werũ mbere ya itũra rĩao rĩthereretio rĩothe kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthandana mwena ũcio. Irudi tena na mpango ingine, kwa sababu dike, ukiona sasa hivi dike imepungua kulingana na venye mvua huwa inampiga, dike imeenda chini. Sasa tungependa serikali ikuje tena ipandishe hii dike kiasi, kwa hivyo mvua ikinyesha iwezi katika tena.